tun chum video a po tun lai khuvela thil thleng maksak le dangdai chanchin LAWRKHAWM baka Bollywood superstar Shah Rukh Khan fapa Aryan Khan case update tlemazong te clear ho na neile donang umyang tun lai khuvela chuan mitin mai hian mobile phone kan hum vek to a camera lampo kan chilek tlang thin hle mi in har satna an to laya video lo covera lo the dar tu ni te chu kanin chu emunile ti mai turin kan lo in tin loi loya heng hi atwar tulama tran chuan thilom tak ani haulo mai the hetiang deuh che hian tun nai mai khan USA state pakhat Philadelphia chuan swalna rap thlak tak le uchuak tak athlenga nima sela he thil thleng ai hi chuan abul vela mi te khosazia hian makti ahlo in khovel hun sang changa changin khelzui ahlo viawa mi tam tak ati thin ur le bok chena in nei lo papakhat chuan train tlan mek chunga nu pakhat apong swal he me chepong swal tu chena in nei lo homeless pa hi kum som thum panga upa fishton goi tia ko chinani a tin hetia train chunga me chia apong swal chung hi are angreng phian maya darkar khat atling tre pani hun fian ria le biru laya ponilo public transport walau taka engtin nge heng ang thil hi athlen the passenger dang chuang ve an lowem ni kan lo ti ani mai theya a chan na chu he train a hian passenger dang po chuang ve an chewa ma se hetianga ti luina a mi pa in me chia apong swalai hian tu ma che chang du an ek lawani chu mai ba ka heng mi te hian thil thleng chu top tier tumin an lo chan lo ani mai lawa an thla chu video la in an lo la the dar sak tang deuh zui me chepong swal tu chim le hwa thla tak homeless pa hi apoi khoina huna chuan Southern Pennsylvania Transportation Authority SEPTA officers role te chuan an man zui ngala tin Philadelphia Police Department thu chwa in atarlan danin train chunga chuang tu ma in 911 an call du lo chu mak anti thule pong swal tu le atwar tu zok lam hoya an phone camera an tin thup zok mai chu za thlak anti thu an thu chwa hian an tarlang an bul loka poi khoina rap thlak tak a thlen mek laya che chang du ai lo chan tuma phelai khai lova an phone camera lek chuak hleu ho passengers te hi thu boy siam sak ani nge rin ani a an che dan za pui tak tar lang chiang em tu poi khoina thlen na laya CCTV record po hi thu nei tulam chuan an von thatlat thu an soibukani Taliban firfiak te chuan Afghan Women National Volleyball Team member pakhat chu alu an tan sakti an team coach chuan the Persian Independent ashil Majaben Hakimi chu Afghanistan ramtana khelchin meche volleyball player ani a Afghan khopui Kabula Taliban firfiak te hian alu chu an tan saka hetianga alu an tan saknu hian Taliban ho chuan Hakimi chung te hnena chuan until ti chu puangzar lo turin an la vo bet zui bokani volleyball coach aming puanzar du lo me che pakhat ti ringota tarlan chuan Hakimi chu Taliban firfiak ten an that nge yani ti tarlangin Taliban ho tu ten soi chuak lo tura an vo be tlatawangin tha ani thu chu siapo anom manglo ni in asoibok Ashraf Ghani sarkar nam thluk ani ma khan Hakimi chu Kabul Municipality Volleyball Club tan a khel china club player te zinga puathiam berpole club tana mi changkai tak ani chin nima sela vandoi thak tak main Hakimi chu Taliban ho ngei em le ati po anti du dana sa chin tak Afghan rama namte naw Hazara ethnic group anti amian hi a heng namte naw ho hi Central Asia atanga Afghan rama luta Mongolian thla zinga mi khani a kumsang ni sompret kuma United Nations Assistant Mission sin antarlan danin Taliban ho tu ten an beizin berle an tha tamber chu Afghan rama namte naw Hazaras namte hi andibu mangai na asan pa ule thik thutsiat na po asang ni in ansoi china tu emo kan mi rin le kan mangai takte rin omlo lai le min phatsan lai hi
kan mit ngi in hutanga tila che pui fe chu kan kat venuk ngeyang chutiang che chon Madhya Pradesh Bhopala nu pakhat chuan apasal le abial nu jima an khosal lai mua athin rim in sum zolo chuan an pahnih hian kut athak dun chiam mai hetianga kut anin thak lai hian tu emote chuan asir khoimulai changin video in an lo la chara heng video te hi relo te chungin social media lama aron dar zuita ani PTI in an report danin police te chuan he boina thleng kai hnoya hian case an ziak lut ngala koi fiza police station in charge Anil Bajpai soidanin nu pakhat kum somthum bor vela upale afarno te chu jima hian an luta heti lai hian apasali abial nu ni an soite chu exercise la in jima hian an lo umdun vela chu vele anu pui thin rim so sang in sum man lo chuan an pahni hian arim lai ya kutathlak zuita zot mai ni tin an boy hun chung hi minute som vela reini in an soibuk social media lama mi en lole thil thar enge mo ching chuak tu mitam taktena an follow len en ton chin te hi tunlaya chuan influencer te in an soimaya mizo te zinga po IG lama chuan influencer lar tak an omve nual to chutiang chia China rama influencer lar tak pakhat chuan abial pahlui ril rula kele tumin a live stream lain ran nung thana hlawa ina athi phadai he mei chia hi kumsom ni panga upani in a ming chu Luzia Mangmauzi ni in a mel po chelem lo hle a avun vel te po hi aba ek ngove lui mai Chinese social media platform lar tak dawina a follower mi noi ruk sing sari te ma chuan Mauzi hian thu chwa nung soin tun hi kanin mu top na ber tur chuani angti in aril rulama buaina ato thua soilanga ti chuan ran nung thana hlo botol chu a phor chuak zuya a live stream en tu te chuan lo khapa hnekin rang taka in mai turin an lo la fui ve so zui ti chuan chu ran nung thana hlo chu inin ni khoshilawin om zuya atuk lama chuan aboral zui ta ani achian nai tak pakhat soidan chuan Mauzi hian anun na lak chu athil tumber anilawa atumber zok chu abial pahlui ril rulak let le ani a he a live stream po hi abial pahlui anei le thei a in be sewanga asiam anibuk he thil thleng hian mi kan mai wanga mani intina zong le mani chiat na tur zonga malak chin a thlak zia le angong poi thei zia min shat tir se a chale tikhan ani chu athianga abial pahlui he thil ati chan ber ero chuan nula adu du a om tro pe ko le amal mum alo thlang zai me don ti na ni a lap nai hi ani ringot life light chuan engpo thleng thu thei reng ni in a chalai lai la in a zom khom ve thei to silwa hei wang hian mi in life fa program huai hotele mi pui ma in lan te po hi an she in chet swal pal an hlau zek chin US Washington KREM news te po hian live in khomdan weather report an pek mek lain a background lama chuan puitling flame anti chuak pal lau mai meteorologist Michelle Boss chuan kholum le vot in thlak danglam dan kai hnoina zona chu a changmol mula chuti lai tak chuan a hnung lam screen lian a ko ki chung zon taka mai chuan puitling flame chu alo chuak tamol mol mai ni hetianga rin lo taka puitling flame an pek chu awang hian KREM news Washington te chuan TV lama an ma ni lo thlir tu te hne na chuan ngai dam an dil ngal mol mula a thlen non to lo nan thei top an chwa tur thu in anin tiam zuibok hetia life ngei maya puitling flame an chu awang hian thlir tu chen khat te chu an thinarim hle a chen te ro an nui aza hle thung kan local cable lam hian ron pe chuak ve hlau mai sele chuan abik takin mi palam phei chu kan thin rim chhadu wak hlom lawang a engpo ni se adot le ka le ngalang India ram Bollywood industry chunga milar te khowela hian tu lai chu thilmak athleng zut reng mai Indian actress Nina Gupta chuan atlei ro lain mi patme chiat na lam hoya khoi chiat ani thuwa soi chuak vele mau maile he tongkam chuak hian internet lama soi zui a hlo le boka athil ton hi ama chanchin a ziana a biography atar langa
he thu hi hun rei lo te chungin a viral zui ta bukani a chanchin ziana le khabu sach ka hun to a hian actress ni na gupta kumsom ruk pahnia upa chuan atet lain mi pa doctor le puan thui ten mi pat mei chia na lam huin an khoi chia ti aziak langa voi khat chu a unau pa nen amit na entir turin doktoran pana a unau pa chuan waiting room a lo ngaka ti chuan le room chunga chuan chu doctor chuan amit nat na ne na in zom na nei haulo atak sapeng dang te chu khoin ti lui nei na pong swal zuita ani achunga thil thleng chu a hongoi ngoya ina thlen nu po in ruma chu in amit tui atlana sahle hemi nu po hian chu doctor chuan voi enge mozat ala khoi zui cheu bok doctor ba ka hian puan chui thiam pakhat chuan a hur her zong in a khoi ti a soi boka a thuam na chui tur measurement alak lain hur her na lam huin a khoi bok henga chunga thil thleng zong zong te hi soi chhuai chuan ngoi bo pui mai a thlang ta zoka a chan po anu in ama zok chu thiam lo a chan ti rang ti a lo wang ni in atar lang tel bokani hetiang taka achunga thil rap thlak le te nom tak a thleng chung po a anu a shil em mai hi amak le bok faten an chunga thil chalo thleng tak ngial po an shil ngam lo na khopa an hlauli an za nu le pani hi aro pui shan lem lawani kan sha cho angin Bollywood ti rwala mi thlaron lang ngal te zingami Shahrukh Khan fapa Aryan Khan chuan rui hlover le ti chungchanga man tokin tuna hian athar jela atang meka afapa mamo petur hian apa Shahrukh Khan chuan a staff te atir fo chin nima sila tun kar ninga ni lam ero kha chuan ama Shahrukh Khan nge hi afapa jel tang motor hian athok chuak ve hlol mai athar road jelam pantum actor Shahrukh Khan che zia le nung chang chuan mi thin lung a hne hle bok athar road jelatang mek afapa Aryan Khan motora akalla hian mi pui thanem takte chu ama mutum hian alo pung khom ve na samaya ril ru ha lai lain hel hol hlom mai ti in anam kyang dot dot hau lo bok ama lom tu le bor tu mi pui te chu kut suya chi bai bukin hlim mel apu sham sham ti a hriat hle he ache zia le nung chang moi taka wang hian fence te chuan an fang mol mula tin ama ngai sang tu a fence te chu king stay strong ti in an auzui bok Narcotics Control Bureau NCB in October ni thuma Aryan Khan an man nuwa tun chum hi Shahrukh Khan an afapa amolen hama saber ani nge jela changa afapa akalsan mek chuan aril runat dan tur le aril rungai to na buai tur zia chu asia thiam thei maya ma se tan in pon lama offense chu kut suin alo ma chona hlim lo hle ma sela hlim mel put sham sham atum na te chuan mi puitling le ngai san om ani zia atilang chiang hle ni in an ngai bokani tin hetia afapa an man hu hian pon lama Shahrukh Khan mel hi mu tur awang le a in chunga ain khung deuh chot maya angai tuana abuai ve ni nge in arin omani chumai ba ka October ni somni kumsang ni somni pakhat nilai ni khan Aryan Khan le arwala an man ve achian te pahni munmun damen chali arbas merchant te chuan bela chwa dil na application court an theluta he an dil na hi Mumbai Special Narcotics Drugs and Psychotropic Substance NDPS court chuan ala hnol sakzui NCB te chuan October ni thum khan Aryan Khan le athurwal pui mi pahni te chu Cordelia Cruise Chipa Goa pana anzin chumin damdoi rui thei nen party an buat sai lain phoka damdoi shalle khoi konga anin nam noi nge ti fin fi ani nuwa an man zui ta hlom khani a video masalama tarlan to angin Aryan Khan le achian te pahni hi NDPS X section 8C 20B 27 28 29 le 35 noya thuboi siam sak ani a Aryan Khan le merchant te hi Arthur Road tanin Mumbai dan ni a an chian pa damecha ero Baikula Women's Prison na anda ani thung NCB thu chhoin antarlan danin Aryan Khan chuan kum enge mozat kalta chang khan damdoi rui thei a khoi to a heba ka hian khovel ramdang damdoi zwa rutu te nen po anin be pop ringa henga chezia le athil ti te awang hian bela chwa dil na chu an hnol sakta ni in
angai ruat thiam thei bukani ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se video top thlenga mi lo thlir saka wangin kalom tak zete video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kanin hule thuai don nia tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha tuile vek ule